So I'm told I have a kind of thing. Hello everybody, welcome back to my channel. Ado as pamung ko chow se. Oh. Ado kaino tawe. Ngasi ki badya say sidadi ay na ay wardrobe to yang han ge taw bane ba. Wardrobe kaina na te upu to yang han ge taw bane. Internet da mi atapa YouTube kumba da di makhoi wardrobe kumba yenga kan masana na ga thammi ko adagi kai hape ko le kai na ga but ai gi diam ikaizaba wardrobe ne du bo ai ngasi di kai ba do thado ga yengal lage taw bane ai upulation da ku ire ba hai di adum upuje dum punchi chupai na laga layo hai ba di ya de na hape ngasa yengom be ne si da lai ba upuje si na kai no theli sina very nice I can't do it. Aduga, sina upugi sakta se. This sina I first laptop ni ya budi ya drum ni charge tor sina dre da so nungsiba thamba. Moto mi amre sumaina sipi bam da ne lai. Aduga shi sina atopa upu oi doiba. I think to thame sis aina lairik thamam bane ba ko. Ado hojik lon mak sem do age taw bane upu se. Aine boring am chu manu mi thai ba moe ba aduga haidi upu chalo lage hai go sung shan da oi bu do mai oi ngai oi banu mi oi ba ngasi se adubu lo shan lage aduba ai chahi khudinga kai no toy ba adum haidi children home gum da firon gum do donate gum taw bu do mai toy ba hai ahan ba pi ba ngam draga so hoi ahan ba bu dei pi ba ngam de ko ahan ba pi ba do khale ga pisa ga yam pa ga ipike ado keno imana bi gai tawga pullaga khoi gai do hadi mu khoi dagi khoi organization ga laraga piyo budi na te imana bi gai do ado ga hai ga pai no khoi gi amana man ba fruit hadi man ba lit yamna chana da ba do lit na ba idi ya ba but akhoi na lit la roi da ba khai do ado gai do na thum piro children home da chat la pi se project tong na ba do mai da imana bi gai do solo ma hara hara ga yara ga do taw khoi ji pi ba ko toina piye toina haise chahi amada amra te tum piye bo ko tum di pi bangam damni na ado handaki su engasi je closet se pura clear out toraga pige na taw bane aduna tawrse haidi handa se gai pi dri ba hello maya video se gi marak thatna kainom ta haijaram ge haide khoina sega kumba mu adagi bikinis areas kumba intimate oibe areas kumba da khara adum muba khotpa gumba yawba do thawai nungai ta ba gumba leiraga di na khoi do yam line sigi step to main taw da bi yam line sigi everteen gi snow white feminine serum se sigi se use to kan da pha bane ba ado sigi se ai mamang gi video ma da su hap ki bane akhoi gi changes se kaino pa ama akhoi gi changes se haidi hafta ama adui manung do adum phang bane bu ba tiam thu badi na te ko tapli adumai oi bane ba do magi manung sida kamai na hapaki do yeng halake to trying aize kaino tawra bane ba season ba gine kaino oi ba to sidaga machu story so ubra aina sum amukot pagi kauta sta muk hap chan bani da ado mem sigi se akhoi gi kai hai gani mangon da yaw do ngauwe na hai se kai no hai ka da kojic acid ama yawre ko kojic acid ti ngau ba ko ngau ngai khot ningai gum da season ba pochai oi da na adu kojic acid yawre vitamin C su yawe aduga alpha arbutin su yawe ba ko aduga magi texture se kamai taw ki ulak mai leire aduga amna nang law do adu makti oi da bane ba bra sida na da am hoi je hogdong na khotli mai oi ben manam su dum nusi aduga ne kino oye no khoi do si taire na seram tairaga ne ngau ni hairaga ne ngaurak te ga na ga haiba leibani mi segak kuma da tai ba rol on kuma am tai ba khot su am lei na ko aduga ngasi tairaga nongini irulu traga di segak tu da muraga mapak nak pa leibani ba ko aduna iru de dum lo ko मासे कमायना यूज तौगनी हायरगांदा अखोगी ड्रॉप अहुम मरी लौबिरनी दना उगा सेगा कुंबा नत्रगा अखोगी इंटिमेट एरिया से खरा मुबा जगह दो अदुदा नोमद अनिरक ताइदोइने सिसे आम लाइट वेट सो ओए लाइट वेट ओइबनी ना अखोइदा हाइदी कंफर्टेबल ओइदबा खोतबा मा ओइबदो अदुमाय ओइदबा एब्जॉर्ब साम थुना तौबदो अदुना नप लावगा सेगा कुंबा से सुम चोलग ले नुंगाइ जते दना अदुमायना कशु आम तौदबनी मना खोइना ट्राई तौनिंगा गदी सिगी से आई मागी लिंक kai ka do loi description da loi hapcharam mage dum try taubiyo adom ya video se makha horse Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow
Hi. Kaino kai. Manipur story collection atu bi leral pakham bodo atu do ai tai bako atu gi magi episode anobo thogla abane atu tan lotion ge tai ne ai di khang thaina ngai gi lai woi kai woi but woi kai woi gi to woi kaino se worry gum se ta bam nungai bako atu gi 2 hours later. ai je allergy am to gale ba phi je lo jing tho tham ba ga ma allergy to bu do mai to re du gi nap chor ai vaporizer thara gum do vaporizer gum thara ga di ta ga dai na to dai ya du sam to ba masin ai gi vaporizer ni asmai thok pa nu shi ai yadre di so yadre khang di sam to ha ba kanom to bu ting tai sim sam ngai ti nga bo thanga hak bo thara to ro di yaro ai nga sai thabak chalu ra halaga dam dilatation bane ba ado ayam ba di loi ra bane ai nga tang bo thar ni hello good morning ai ngarang do dum naraga tum gi de dum tum gre ba ko ai hawat pa khar theng e do hoi hojik keno tare 10:30 ai tare ai do keno torni swa ba loitri ai do fresh boy ga loi tok thu e ba ko aduga ngarang gi lotion hawda ba makha ta ba myam do dum amuka lotion gni ngarang lotion hawda ba wat pa gai do adu lotion la age pura second hand dukan pham ba du ngai in to ise ado ai de haidi dresses kaina dresses ta khongau kaina khongau da dumaina toraga thamraga thupana kona thupa adumai do ge tong no shuga da ba khoina som da loina pai thokre atuga donate to da su som da loi pai thokre haidi makhat angang khoi da pi thoka da du su shuraga pi dri nu ngai te da na aduna loin mo shu doi ni ba adu gi som sai ta loi ma phak ma pan da loi thamraga ayam baloi loire ai tap tai su tum thure ai se na ba handri ba ko adugi ado upu se ai upu bo cha yam kan na di yaw boi dri bane haidi ke haini pot se loi shala ga shuga da ba da na hena yam do ai upu da yaw ri phi ji dai shuga da ba na hena tap tai he le me ba ching mu pai le hawram ne ai yang halak si lai re phi shuga da me am se Vidya Lakshmi na mahi presentation ama lay seminar lay adugi yam kana semi kana jo napthi ko ira kam to magi presentation do ina dum help to bi bane adugi nungdang do thengna dum akoi da lekre ba ma do haidi dinner do khoi to ro ba dum hange na haina ba do thengam ni na khoi da le pung ama ma khai dai da kana tawre thenge khoi da tum ba do yam jo thenge da aduga aina dum khang ne kai hai do ni wari se karo mind li do no isu khang dre help to we ai ai nakan da ka lo chale mana nakan da kai no tawri du ni presentation tawri du ni excited or I am chagat na do do oi ai upu do loi shamba loi bo ko si sai sai ti yeng no palite adom yam ai gi upu ai organize to ko khutau do ai ulake adom haidi asoi ga shu organize to sumai khang to organize to ni na phani khoni ga na khan ba gai do adu oi shu hai bi ramo ado hang to ga yeng stay train kai mi yong ti Shibudi aina ngasi set kada ba dress khaido adu gai thune basum khando thambado natraga di kaino tawe auga sidana igi jacket se ka thamme sidana kaina sidana khongau shorts ke ka loin mak thamme yumda set pagi ngak to oi ba sisina khoi mama gi lohong bagi mon matum ne sidi yam kana ka su yaw dress som size ai si gai se koi gi ka hainin ai ayung din ngum set na ba gai do oi bine o si gai sina kaino ai kan khang sina kai o sina cherang gai thamba aina sidi na lotion ba yaw tre ba ka yum da le ko pagi dress oi bane sise sidana igi bag ka loi thamai sumai thamai bag phajaba yam ka shu leita bani ba aduga nupi ma nu jam leitam ne comfortable oi ba gumba backpack gumba yam ba lei bane ba sidana igi formal gumba adagi thupada khara post taroi da pochai myam do thamme silai re
Sidana kurti kurang phanek kaika thame nawbigi files khaine ai puthadri sisu yumda setna ba manba phiron khaine sisu makhagi sisu mon khumne yumda setpagi tumba gumba gira setningai ge auga what I have here is adum aina sum precious oina thamba aina narubagi hospital da upa marks ne sina khoi mama na ne thaina aigi sengau ma sabigi ba khoi gi nakhadeng chatpada adugi sengau ne khoi man mechin lon ba kan tatpudi ta lam aina pi kan aina gyan tarak padagi pairam ba sengau ne aduga si roman sem leire teddy bear am leire sina ai punsi ga ha ma pai ba phone jahi kyanom pare class 9 dei pairak paduna ne ai graduation ba paire WhatsApp ka pairak te ngomi WhatsApp paina matam dai o sina nai gi fashion show gum ba thobagi set myam do silaire sina gi punsi ya han ba camera sigi upuje sigi di loire ba ko atuka ai gi mathangi upuje si udlakke sobdana chathopa khotopa gi phirong ato oibene ba si je uring thungba ina plastic napsan ba doini jeans khaine ba si se jeans loina na sida loina mak pareng sana hap ke tauba puba ngamdre ba to si je sumaina oina kondara aba adugi aise lauthoga black kumba khara mamba jeans khoidu na sida hape aduga sida na khara light color oiba si pruchena thopa pamu bai thoptre sida na dress ne si ju thopa pamura ba adagi sida ai gi light oiba dress ba khoge ba jeans khai leire ai khongau goi ne si loi ma khongau ne khongau do sumaina ya laga di hena phajana uye na ko systematic oina sumaina leire sisina ahan bai setna driba gaine si khongau si angau bodo pamu bogi tham aduga sisina igi keno crop tops tank tops kumba adu oidoine si leire aduga sina igi gym jetpa gi dress kai khongau leire gym gi fruit leire adagi jo haidi khudang sangbi do sina t-shirts kumba ga makha gai sina hoodies ne chidi dum khara mandra mathangi sina aigi frock khai haidi dresses khai si leire ba kwa aduga sisina nupi manba tops khai ne aduga sina ai skirt khai sida su t-shirts ka nupi manba fruit khara ga hana keno haidi tops kuma fruit kuma se haina hojik maina thain thupa thupa maron thambudo ai yam haina de ba haidi haina de means haina lokthokpodo tum kai dana ai haijo haijate dum haidi lok khangde haite ba ingon adu mai do organize kya oide ba duna aina she se low bane bahan she lowe adu she loraga she gi sida ina roll dora goina hapaga di loin ma uraga pick taw do adu du main taw nungai ba adu aduga hojingna sida ai pochai kai ga khara thambaga ide ulake night wear se ka hangdoke ka tharami sidena adu sida night wear hapa bane sumai noina thamaga di apamba poto uredana phat ching thokpa yabdo roll tawraga dum hape ba silere so saina roll tawraga hapa se sisina phatra sijinna hana aina marks ne fruit machu do white purple kind of tawraga ana han thamami sina ne fruit machu gai do adui matu ina ina rek sida hapam bane ba adugo asmaina phana hapaga jo fruit toidi ka haini arei ba mit no u do ta paega litleba aduna hoi sida dum loi hapa ba do ngasi di loi and it took me like literally 3 days makina te 4 days muk change si video se namno ho namle phike ka su go ko phi su go da am yam to adugi so I withdraw loire adune me ngasi ki video se sine ado hoi kai gumba kamaina organize to ba gaina phadoino haibo to habiro o aduga ne ai gi winter dress ai pak na utte dana kwa winter gi dress na sida hapiba si haidi hojik to winter gi do setna damina jumbo sida hapchan gibna pharaba si ka jai phajana di semdri haidi semba se khara tek sum semja bani dana ai ga no bi ga na semja bani na upai like tap na semja ge ado hoi ngasi ki video se sine ado kai guma video se nungai biraga di like to biramo aduga channel se subscribe to biramo ado ngasi ki me video se sa la shanjara ge bye bye love you all langale uling se